Alah, sakit dah ulernya. Anak dah jak lempuh tu kau. Habis cak apa lah lagi kau. Alah, apa naik kambing kau? Dah lempuh dulu no. Hancur dah pula tak boleh. Lain siapa kambing kau? Nyo kap jut dah panen berapa lah. Nak trap di. Beres kau, beres. Kepada aku jual beren tu aku duduk lah. Hai, okey Gaidon. Halo, dia ni ke bang Gaidon. Kapio. Hai, Kapio. Kapio mana? Kapio. Hello. Kapio yang. Hello. Anak mi paling le anak boleh nak li. Bergaru orang dua. Kapai ayung. Cerita apa macam ni mitnya. Oh hek dah nyo. Dong ketemu cancang dia. Oh hek dah nyo lagi nyo. Hai, pakar apa dalam? Anak mi bergaru ke Gaidon. Oh cah dah nyo lagi nyo. Habis dengan apa dalam? Hai, buat kamu enak. Kamu main batik kami. Lon main le. Oh, juga nak. Hai, bile. Pakon ni dah. Tinggal lem pakon wak akan hitam tak le. Nah, pakon ni hina tak kan hitam. Dah ni hitam lon. Coba akak kalon mak lon ayah lon putih manduam. Dah ni hitam cik lon putih agak putih lon. Dek lagak tu meh ke kuat gede. Lu akak kem akak hitam cik. Omi neta tinyo. Nyaku ana mentunte. Mewah akak pokon je putih ide pe ka pakai. Nyan ke kena begah bawa akak. Lon ku pakai sabun ada deh amah lon ide. Pu sabun ide coba te kalon. Singo mantong wa abo. Pu singo Zino juga acok. Oh, cicil acok je lah bo. Apa ile wo yang jadi balik eh. Tara. Hi sabun pua. Nyan kuatnya sabun Magic tajam mili. Hi coba kalon. Coba kalon ngide. Wow, wangi tak be. Cik wangi wak. Kamu ka pakainya putih kah? Aleh, oh deh. Oh, coba kau gua pakai juga. Banyak kibam pakai aja ide. Tak pakai aja lagi sabun biasa. Hati mana? Oh, lon. Oh, aku laki bamak lon. Oh, itu tak kebo bamak kah? Oh, dek, itu tak kebo juga mak. Halo guys, awakah yang kulit cerah, bersih, wangi, putih? Silakan order di keranjang kuning. Sabun Daja.